Au te whiawhia e whaino atu, se tasi leo company ia o lea ua whaineli whaingapa anga ma le tautua lau le tio le 685 radio. Company le neu whaingoina o le RTT Electrical and Air Conditioning Services. Ia, i nā i nu fau. Ia, o se tasi o tama whanau. Ia, mai le mauta tele i sa la whai, tele tausanga o ngalue ma whai ngā ruenga i le malo. Ia lea ua whailana company i o whaingoina o le RTT Electrical and Air Conditioning Service. Ia le whionga se ina wholava le lefu vui, le li pule, le o mawhatasi li tae nei. Ia e au ngā fo i lau si le fia. Ina ia e i loa i fo i lea au nanga, a o a fo i ana matatawa. Taro watu se ina fo nei tae au malo se fo manuia? Ia, taro watu lau whionga le li pule, whionga so ialo, so e pule ngal tatou wala leo nei. Ia, tatou tau vai whataro whai le soafa marmaro i sukeriso. Aftai le tuo le reas fota tuo dion manuia. Ia, malo, vi ia le ri, tātou whaftai le lofa maleanga leo le tuo, tātou toe whairoa i fo il nei tae. O no le tātara noanga mua le nei a se na fotu lou o tawhatafa. Te loa e na o au ma se vaenga to i titi fo i leo le atunu una i loa no so i fua au auna. Mai le taimi na tau a mata mai ai lau pisi nisi a mai se fo i o le taimi na a le whaingaruenga. Pau al vaenga o te fia tuli atu. Tau whamatara le titi mai alo so i fua o whele sa enga rue mua i ai le whele pisi nisi. Ia waftai tai lau whiunga i le puri. Ole au nanga ia sa mata mai le na umala o ngai le lua fe mare wha. Ia nanga ruerole i le asaki sa mo. Ia. I le tūlanga lawa ia whai e tisi. Ia. Whātau sanga i nā o ngā lue ia o le i wha le tonu na le asaki te mina. Ia na o whainga ruenga o mauhoi lawa no whai e tisi i le whare mai mo tere sarafai. Ia. Tawa veina la o le mea tau electrical, le amaruru, o afi mōri. E tolu hoi tau sanga ina. Ia no to e mauhoi le lawa noa i le pulenga suawa i salonga. Ia na unga loe hoi na whātau sanga. I le tūlanga lawa tau e tise, ma le amaruru, ma le afi mōri. Ia no uwha maa vairo le ina i le luafe, ma le suvat. Ia. Raf suvat no fa mawa na no le no le taula. Ia. A te mira na o liva na fai la o. Ia. Fai malia. Fai de mua. Ia raf suvat lo e no le fa ma singa no e le taula sa mole vai no falau. Ia uno foro e mata business. Mana ia. Lau o mauti noa nei experience wo ina maua mai tanga na malo mani. Ia. I lai titi wala na tau sanga sa tau tua e malo. Tau tua e malo. Wa le mana tongi maa e malo. Malo fa tai a fai o se sina mai mo mai le tunu li fa tana noa ngan nei tai au. Ia. Masalo lau fa pupu atu e i fai ngō fia le tau amatamata mai le business e le fio ngā se nafo. Au te loto tele foi la to si le fia le la au e se mata no ngai te au nei se tau fa matala le tulanga pe nei tau tu ale RTT Electrical and Air Conditioning Service fa mo la se na fa mo si le fia la to le si fia ia waftai dai lo fiong o le tulanga ia matu au nanga te mini salo ia o pe we no fa i lo atu e le fiong ai le pudi e tau tele ai nei lo matu e tele we nei matu clients i Tele mtanga ruenga malo lo mato fai paanga whaatino ina na tonga ruenga mas foi nei au fai pisinisi ma nei tato tangata taito tas private o le mato o unanga ia o whaatinonga me tau eritisi whaawai ino lo mota ia fai mato sapalai le matiro atoa ia install ma fai le ia fai a fiu tuna inga e tere wea na morso swani ono ina ia inga vanga na tau tia ia me maua fai no fufu so swani mare talo fai e so so por me ia fai ona fa Natalia turmana ongo ne ia dispo i mato clients o le ale me e nga fatia sa ole
Ia o nā lafa. O le me mua ana wawaina i umau taitonu hoi au iei. Ia taitonu ata i le whamanuia meo le atua, le kari mainga i a inga o le. Ia o le me maua tu loa o isi inga ruenga uma tu loa tongi le ufa. Ia o mai fia. Ai o le whamanuia ka. Ia. Kalo whai. O le telefo i o ngai o nai matu wharesā, ma wharo nei e karesi. E ofo ale me maua. Si wharesā e ofo fua wanga le. Ia ele va pera vai so oi fo i ma le va fora tino. Ke wa au kisi. E vai mo le poto talo vai. Sa ole le. O le tau ala o nanga e pe special lava me tau electrical. Ia. Sa ole le o le metau e tise rau so sko inga mea equipment sa e alu le tise me tō tino ai matou e whai matou li pe ina so se mea lo matou o resi matou au nanga o le mele o le sapala ino afi mori okay o meu o whaisinga o temne o la fo in stock le afi mori matou company fai matou sapalai fuaina sapalai e install ia ele tausanga le warranty o le mana ia hola matou o nanga ina ia mai la tunu langa ma ele ngata matou tu fatino me umai ia matou a fare to service ia service matou e di pe matou o le si voi tuta ua langa leo te vava ai e te mine le au ia ele o te le se tala na isi foi al melo le anga ma ele ni patso le to tino sa o le ia al mato nanga la na e matu te okaina patso me o mai o matu fale o afimoli ia ro i fole o nanga matu te okaina mo solar systems fa pipi i le se tau tala fea ngai ia pione o nanga na matu te fatino te mi ma e marulu ia le o tua ile tulanga na le e marulu ia lo matu fatino ino fo ile o lo salonga al matu compania sisila po fe lava o Samoa sisila ile le brand o le TX ia po le inventor na le TT nga sapala ia mele ia ni Samoa o le se senga mesi ia e tu sa paua le va vita o le vai o ye o no tero le ele sauni ia o le nga o le pore me ia tauria a fale tonu mai fiu e so ingi pats le singa me mana ia matu ele matu te sapara ingi samo matu te fapi fuina feeling story sin tasi tau sanga le warranty ia a fale tonu vo ia o le matu servicinga ei pats se maua ia matu pio le mea ngai tau win mamla mai tatu aturu o manga o ngale mai o le olo wa kene langa o kwa mai service ma fa le ia mo si e se mai brand ma kusu e ro le o kamar supply nga ma kari me ringi pats wa lis fa fita o le tele a fa long lo le tu lo wa so e lo ko nga le nga mai mea fou le fa lo masi sa o so mo ia ola kile nga se ringi se tatu tunu o io nga le marmala le ona yo tatu tangata i le fanga fatino ingo ia vui ko nga nga va pe malo o ai si vai nga tau wa pe wala tele le tautua le tato LTT tu langa nga tau e maruru fatino ingo le maruru le lava sko nga ko nga le mo i le Yamato fa pipi foi ina ma service strip service pe fale le foi pe fale to o le mo le simato o nanga le me tau hybrids i dum salo na was te foi mato si le fio foi la tunu tanga foi runga mato i tu la o le Facebook na ile company le TT electrical and contis ia male hybrids la na wai ia le tulanga tau haya ino
o laulau, foa, whare i e sostua i ngā sais. Ia laulau o i nufoa. Ia ma se foi o mtulanga o aisa. Frisa mo whatino i nei i wharewe lafi. Sa ora wa ko kwa kele wharewe lafi. O te mon maua ia so alo e le sea i ngai a whaingi mi o wharewe lafi. E le sea i ngai la roma le luasa. Ma ngā o ane o tatu ia o ngā o le fia whai me leo nei o tatu tangata. A le maua so son. Wa ese le sue me tau sisi le tunu o tulanga le o le ese le fulisa. Ese le mo le kula. Wa le fusa ia ka ngā mo manuparangi le muki ngoa uma la fresa ma. Ia le melo le kula ia e whao ngā mo whanguingu. Me whanga e maua uma ya mato. Maua uma. Stautau ngō fie. Whamalia ina fo i le. Fai no so soani so tatu atunu. Mo we ka mato generator haya. Salo tailo ia a te mi vale tonu al pau. Ma ko le nga fainga nga kali nga ia ka ko se tatu atunu oile. I metal generator haya. Telefon mato generator haya I tu al te mine. Nei matanga runga malo ma nei fa coffee business. Ia tu ina tu asi tau tala vea ngai. Mana ia. Ia fai no so soani so tatu atunu. Pio nei tūlanga na o lo whai o no whatuan matu o nanga. Tatu atunu. Ma lo whawtai a se na fotele ia vaenga o whala o tele ili tau tū ala tātou LTT. O nuu fau le iai le... Ia. Nea foi he kota a po le ofisa tu tonu. A o te lo foi ili statou la le o te tala po o whale alidi e. Whai nei sau no? Ia, waftai. Lau whiunga o le turanga na o lo tala tato la i salani whaleani. Ia o le va ai mamau a vanga le nei o tatu tangata le tuale pata. O i whalealili whaasolo mai si umu ma i ti avea mana i nui i whalaka tau lata tuele o nang. O le mere na o mai tau na o whaatino nei voi business. E tolu se lau le kiliwa. Mai i nu fo. Ia, ngai ngu, mai i taulanga ngai ngu i kua. Le fie te le. Rua isa e vangi tu lou alfa funga sa mo e ave ngai o transport ngai. Ono se lau te pe mai ma. Olo. Ale ala wao ngā le matula la le. Ko ila talata. Ia. Saro fara ali dia e furire. E furire kiliwa. Kiliwa. Di ko i se tupe. Ia fai e mo mir so soani asi foi na ile pe vala u foi no meu al mato oficial na ia le fituru atoro tas fitu no lima. Si tu fine vona ina matata to sonia. Ia. Ai nga fama serving of mato o nga ina salane. Ai esta to la sa vai. O tu la sa vai. O le ir mato team sa va. I fati ngo ia ona la i paua le me ia o le fa solo mato se sa va. Ia. Ale tu ina mai vala au mai le oka. Ia mato fa e tu le va. Ia e piker mato team le sa va. Mo fati no ino le installation me o mali. O lano anga e fa mo tu ile mato team sa va. Malo, whawhetai. Mana ia tele ia le tamu whainga lea, e mai solo tamu whai fo leo le LTT na ia watu tau tua i tua, sao le lea oe. O le si taimi e pei e tau whisiri roa lea le tangata e fia le kiniwa. E ka ua koro e ka u fo i enga, al mana ia na. A whapea voi larva te taingo tua i whale a lili, ia ai se delivery fee foi le alu ale paka o ke no ka ngo fie tau ngo fie fa mama venga foi mona eu tato nu ma fio anga mai tu malo i tua le so no malo fa vetai ia fa la ulo pe nu melo tato telefoni fa mone ia me se le tato main office ne ia ngo tai nu ia me se lavo telefoni e pe o fa ngo fie le wale ia fo tato Facebook o LTT ia Aftai, tai lau whianga o le sila e runga i le tatutu launga le pizza le titi sarua i roa alo kirike koe runga e sila ro ia mai wawa ai foi inga ruenga whaatino le tatu company a le numero ai e whaonga i nuu o le fituru o lua wha o tonu
Ia mara fiturua fitu iva. Ia mara fiturua o tasiri maono inu fo. Fai fo i wala au fo salani ia wala au mai numero ia. Fai ana so ta ia tol matu ofisa ia salani mo lau oka mo pola lau se me mana mi so sani mala o le ona. Au sina wangalo ya ule matu nei me lai ti so swangi fo ia. Pea mana mi ina ma le matu o nanga le highways. Mawhai o na sosomato clients la wha. Nga ia turoa tama mo le whaapi no whale i meo. For free la le install au kamo e la u lau whana whaingaru. Mo sulu vai. Ni se tupeto. Si aki fua le tisoro whale. Nei mea nai piu soswangi ngai ai. Ia ele se tu pergo io le ter vai favela ve mo mori mala ma tole ko hai ho foi mori ia fa ka mai mori sa ole le provide uma come io provide ma to for free pe a fete fa nga ina ma to una mana ia so swangi le tangata vanga causa i di solo ni sima o tamo foi nga ia o qualify o matua professional ka mai le o ina vole tisema la fa talo fa mai fa nai alo fe so wisi la fa talo fa mai pani la fa to afre fa ya pani va veau e fa talo fa to fo le fionga ya e o le sina matu clients ma lo si al STA talo fa to fo il pulenga ma le fionga le pusidi ma pulenga le officio tourist e o le sina te le vola to so sangi fe panga to I malato mane te le vai ngale ne ta o nei a say enough ole ai fa nga ina le o nanga le LTT tu lango fali e provide fua pe a watu fua le LTT sulu po moli siaki fua le ti se ma fa pe pi fua au te loa a fai te sil fia so fa la vela to fai nei o le tali le LTT le se me ko ki ngai lo ulu ko so se fai moli e a pe ko fa kaungi moli ai fa tai a se na fo po lo so voi le se mal fa ma venga lo tatu o tunu o wa o le to e po mala il tulanga tau ta o il tau se fa ia ma le tau o fa la vela me o nei tatu ia o si a inga e manatu le tulanga o tape nango fa la vela ai manatu vo il te le o tu pele la ya mana io si fa mama venga wa ta o nei ta fa tai tele a si na fo se vanga na o si va nga o misi atu ta no nga nei ta ya ke lo ya wi a paunga nai mato fa la uro vo me ro mana mi fa lo so ta tu ba wa me to fa mana tu ta tu te li a mo la no ile u fa wa ai no lo fa le ni va ai o le tele o mu le tu la I mai to so ta ma fu le tisi sa le a fe fu ti di wala o me se fa ngal ma tu o na ai fu nei company quali ai mo ti no se film sa ngale buro mot o tu ti lo se le ni le alu nei au fe modi qualify le ki kilo la kam vanga le tele o ke le ko mo tu le o poto masang uma ai Mulfa. E foi de cima to masalo tele to que fale com ele sempre e a fifo e sinamo nga o ko foi maku soangi o soro le mu e o mawala matu ko fapi ina le FIFA o komiti a fimodi e o le sina una nga pe kauso nga tai sa mo ni so tatua tunu fa pina o afimodi fa o komiti ma il sistema o le titi le o foi na tu vem lá tu fa tino nga mai alo fa tai tele manu tele o fai va mai se o le tautu o le tato LTT le tunu le ya so tato so tai pe ini stano ngal te me lumana ia se lafo eu va tai por me moria tu le nei te pawale va mo so al ia ngau whaftai e kon whatalo whatu nei au novele tu o lo tomtau ina fo le tu whale anga fo i o mato fo i company mani sopa so ngai a mo ferry ma Gloria man whatu e Gloria mas mato e kare sia i o tiva i telefo
ia me se fo ina I si matu ni a reto leola si matu fai vea ia pastala fa ele ma fa tu ia desi ma le kale si ilano aftai te talo mai aftai manuia nei tamu fenga uma me o le to talo mai ma tapu ai me se nei matu fo I ma nei ainga alo fa manuia le tua ile ni tai au alo fa tai tele se na fo na fa fonga mai mo le tuno ia il tulanga pe nei le tautua ale LTT ia I tonu sa mo pe no ton fai tala ile a matanga ia o utanga tau fa longo ia ile tala anga o le amata mai o le pisinisi le fo uso tulo na taftafa ia mtau tia fa monianga le li ai asiasi lunga le penga ta fa ilangi ale LTT ia electrical and air condition service ia olo e mo e lunga le Facebook olo ia na no mela e so ta ia pete private message sa ola ia ile tau tua le na ia ale LTT